Jong ka jing snok ti lang bat kipat ba nong shong shnong hakari borok hawai ya ka jing bentrai kam ya ka skim bekerpang na ka benta ginong ram ka blatip kum ka PM Kisan Corpus jong ka Krishi Vigyan Kendra ka badan Hanong Shillong Eastern West Khasi Hills ka laplong ya ka program bekerpang hakatek office da ka bala lumlang ya kipat ba nong ram na West but Eastern West Khasi Hills ki bala yo jing rapisa lingba ka PM Kisan kajing penlong ya kate ka program kadai halor kanongrem panyadon bentalang ha kajing pelat bat ba jong menteri rang ba do kari Narendra Modi ha ka sien ka ba arpho ya kate ka scheme ha kajing lang ka ba he ba ka bla pelong ha ka jilla Uttar Pradesh ha kajing rakhe jong ka office KVK nong Shillong ka bla penlong menta ka singi sajan ka artarek unaila ka bla penya do ba bisungo ledon lang da upa last born Merthang, Assistant Commissioner naka office u Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills District Agriculture Officer West Khasi Hills Barok Yopisar jong katay ka office ringkat bat hispa nyo pongut kinong ram naki artli ki district ha katay ka sngi layo pan iru ya ka jingkeran u Narendra Modi menteri rang bado kari aga jingelang ha Uttar Pradesh. 20th installment PM Kisan Temut kajing bisa kaba arpo siem kelakot arpo siem tu betau sem la ai kani bisa lemba u Prime Minister fund kot bagi ai tepang tang dia dinokrap di bapinle ai kani ka PM Kisan idon kendon di babon Hapat semua ikan tunduan kiat tentang ikan tunduan bagi sebatai mai ni option buat dia wonongstone untuk nilai aktiviti dia musisian di layo ya kani ka banta badu agar apa badu agar opsional kalau kita nak wow bhala tentang kabar kalian banyak pendap apa jadi gunakan buat pendap di asing pamani lawan nakar sorkar dari India Narendra Modi, kalau kita nyarap 7M, kalau iyo bu lang kunta, perlat lang kunta, kemudian layo pendap lang. Ha ubenai Februari mo, ubenai baat pembentukan sausnya. Dan ni short kami ke arko installment, kekat kendai installment ulat kan seperti dia hadiah, dan ibarat kumba arko 1000 crore, nak bentar kendai poin kra, lori nongrat. Satu way. Kat no nak kita bagan ni skin kadi nak tak kat no kat dia. Ketika kadi menghe kat no. Kadi skin dia kisah. Jadi ni jika kat pun kat pendon juga dia kisah nak pelak nanti tharai state level telak dia. Henry kumba 100% juga nongret ki basydan ya kajaka kabaret dia ar hektar. Mau kita ar hektar gilaan yo jingarap kai ni. Tigamot kani kalapan pendap namanta kumbala mang kisah gilaan pendap namanta nanti usumbai upi ne u bapi mut bandi ha bor bapi la ket. So bai upi tidan ru u ken bai kani ka jingarap kalau kumban pendunai ke jing kuslai ke jongpi nada pidon kam election kilun ki pamiaha kat kasarta to vision ki palok parajo ni kinong ai bisa pembasikon kilun dai mchwa bapin lak na kita bat ban ha kapor kum man emergency kapor ko bapi shem ki jini ani yin jupi kani ta bisa kalong ka jingaram bat ha ka juga por ru bentuk ni ba longrap umde udah nakaman de jong bo udan samban pan metrong ni kiwe te kani da urus bagi sarkar ki bang syuara BJP dan juga merah longrap nan telatik mbak imam di eksperimen nanta kani kejingerap lembaga ni keskin kalau kejingerap nak kalian berpisah kita tentang ki nongrap jaga bakin tulung kam syukur ke jongki ki tulung kam ru naga bentakan tenti weka dikulir dikun ki jongki ban suma dijuwi ki jingdon kam ki bamnum nya dei pakam ki bamnya dei pakam kamera kala pandai ru hakum ki kam ki dawai ki deshin ta ba Long yo ya kani scheme apa PM Kisan
Tela sidon ki bom yo ro ki ba ni na posang kontak ki ba posang konru. Jadi Islam ki ba ada na orang kecing ya tidak apa dari district di sini bari district waktu mai ke empat penru ya ke pos ke sini apa ke central database ke kita ke pau ban yo penru ya ke teng ke mai. Dia dengan apa ini pernah ada na layak solve ya ta bagi na posang penru. Jadi beneficiaries ke mai ki apa ke district East West Coast district. Di kadai kawin scheme ke bayaran mo tekan pun sin ni ai de tiar ni ai de ki pun ki jirat ki ba da si pimpa andre ko yo na bisa ni kila ban kam hata beta kalian bo fi semua kam di fi fit ma fi ku ki nomor ku ban kam ya kan di tang kawai ka jing ko pa semua ta bamba de ki mo fi yo penrung biang hata kam ka jong fi na ba yo ko so kita kiu mo andre ko ayo no perlu de baro banyak perlu ini tentang si bayi sekolah si bayi apa ini mo melakukan subuh dan baro